Abusiafo mu bibia kwa baba Sojama Skefie so ana Sojama TV so bomode na subscribe to channel no like video na share se de be ya unua bi enso nsabeka video ni bi ni nyina etimi adi abom. Yes, na Friday ni enhwe de offer anopa game no NLVAG Friday. Yenhwe setup we transfer from national event number 1117 me so ato 90 no a serve 10 e machine. We o ma 60 no ma double 3 so machine. We are 80 winning 70 machine. We are no amount 53 center box winning. We are 73 fourth box winning. We are 15 first box winning. Into we dia wasi yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Good. Enti yemfa dia wa ha. Ube say 60 and obe kantai 15. We dia enkanta back. So kama ewo ho kama ewo ho no. Good. And I say 60 no one jump back. So it 15 no okanta be ma 60 and I 60 no one jump back. Embra emetoma ha. Wonti aha no mo ubon say we twa 60 no obese repeat bi 168 no mo mienu repeat no ma begu machine ewo ho kama. Good. Enti enhwe current na oba current na ubon so obeto 90 no serve 10 ewo machine. We are no amount 60 na wa serve double 3 ewo machine. We are no amount 80 no serve 70 ewo machine. We are amount 53 center box winning. We are 73 fourth box. We are no amount 15 first box winning. So ewo kama ede amaye. Good. Into we dia wasi yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Good. Na se opese utwa NLVAG Friday bia ana se any NL game air Friday bonanza ana national misraw fa number 0599212255 air sister Selena obehwe atwa ma kama udin so antempa na so no wonsa ebeka usika ana 0246898449 enso ye Mr Foster ono so ebehwe atwa ma kama with same percentage. On say anopa game yema 25% commission. No ration so 25% commission. Nti usandu game ba ebehwe atwa ma kama. Ana number we so ye so jama mi am number 0593673300. Nti wo adwenkyere bi e wo plan no ho ana asa wo pese mitwa game nso ma wa nso betimi asende wo de afaso e de aba na metwa ma kama. Yes, ni anhwe second setup. They did break it through no. Yes, they can break it through. Yenhwe setup we transfer from midweek event number 555. We so at 233. We are normal 20 no serve 73 ewo machine. We are 78 no serve 74 ewo machine. We are 32 no serve 60 ewo machine. We are about 24 24. We are normal 72 ewo 4 box winning. So nti ono so say we dia yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Nti hard mo say we say 60 no wasa jampo aba. We on repeat. Na wo event so no. We say 60 53 85. 60 53 85. Na me answer nyina repeat ekọ the following week. Nti dia na wotwen. Wo me event ni wi no 60 83 53 and 85. 60 53 85 na yetwa agumu ho. Bon say 60 no osako beam for the third time ewo ho no. So nti misraw bomodin na etwa bi na edibi event we dey otwa mu ne betena yepekura na ebekọ ebesako beam saa na event we ebekọ nti na da bia na meka say unya strong two events here na waka bom se de beya ubenya bi enso ede etwitwa ho de tie bia no ebenya bi edi ewo so nyame nka ho omaya kwatinti ho de wum na yenhwe ne current no so ai ubaha no a obeto double 3 no ewa hasin double 3 owi ana ma 20 no asewu 73 ewo machine owi ana wa 78 na and also asewu 74 ewo machine owi ana ma 32 last box position no asewu 60 owi a ma 24 24 owi ana ma 72 fourth box position
4 box position ɛwɔ ha. Yes, nti saa pepepe na wɔhyehyɛ no ɛwɔ ha ɛde maa yɛ. Yes, nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no. Yɛ combining the two events na ne abɛyi yɛ best 5 ɛwɔ ha sen. Ɛyi yɛ best 5. Ne ɛyi yɛ best 3. 3 numbers yi ɛno na ne mmiɛnsa nyinaa repeat no. Yes, nti woka gya gu so a deɛ tie bia bɛhit 2 ɛwɔ so. Na yɛyi yɛ 2 dalet 60-85. Ne akɔfo yɛ free banker 60. 60 no ahoɔden wɔ hɔ a bɛtumi de atom against 1-90 na ɛbɛto. Nyame nka ho. Bye bye.